Pause. Stop recording button. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Reza React Gaming guys. So sebelum mulakan video, jangan lupa like, comment, share dan subscribe dan turn on notification supaya korang tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini guys. Okay guys, so pada petang ni kita nak sambung lagi kita punya Superlium part 2 je guys. Okay, so part 2 ni kita akan sambung dari Wildwood, okay, hutan liar dan juga lava lake ya. Orang kata tasik lava, tasik lava. Okay, so hari tu kita dah stop dekat Suburban Street, so kita akan sambung dekat Wildwood dan juga apa tadi, lava lake. Okay, so tanpa basa-basi, jom kita launch Desktop. Superlium.exe. Okay, Games File Explorer. Items view list. Cascade. LN2 SB Superlium Windows 4 or 5. Items view list. Superlium not select. Items view list. Lib not. Superlium.x404. okay, Superlium version 1.51. kita skip. Story. Play. Superlium File Explorer. Superlium version 1.51. Desktop list. Ops. Stop rec. Okay, Superlium. Display. Choose a save slot. Press delete to slot 2. Wildwoods. Act 1. 7 lives. 9. Slot 3. Empty. Slot 2. Wildwoods. Act 1. 7 lives. 94. 19 points. okay, kita masuk sini. Slot 2 itu Slot 2. Wildwoods. Act 1. 7. Restart load game. Okay, kita load game Kita di Wildwood sekarang ni. Okay, so sambung. Wildwoods. Act 1. Press enter to continue. Press Okay. F2 for settings. Itu raw. Itu adalah harimau, so kita kena tembak dia. Okay, so dalam ni ada harimau dan juga ular yang kita perlu lompat. Okay, ni ular. Kita kena lompat melepasi dia. So, kita tak boleh tembak ular ni. Kita tak boleh serang dia dan dia akan serang kita dan dia akan hilang lah. Okay, kalau kita terpijak dia, kita akan ambil damage. So, tengok kita cuba serang dia, ular ni. Okay, so tak boleh. So memang kita kena lompat melepasi dia. Okay, sambung. Press F. Ops 30. Ops pause. Start pause recording. Stop pause recording. Okay guys, sorry. Stop. Kita sambung. Superlium. Okay, ni ada item. Health boost. Okay, tadi tu ada ambush. Okay, kita dikelilingi. Okay, harimau tu tiba-tiba datang, muncul. So, benda tu boleh berlaku bila-bila saja. So, kena hati-hatilah. Okay, sambung. Oi. Okay, ni portal. Level seterusnya. Time bonus 199 points. Your score for this level was 14 points. Your total score is 10,933 points. Press enter to Wildwoods Act 2. 100%. 7 lives.
85%. Oh. Sorry guys. Health boost. 80%. Okay, aku perlukan tu. Terima kasih. Extra life. Terima kasih. Okay, hati-hati ya. Kita mendekati ambush. So, wow. Okay, itu sangat bahaya. Okay, robot anjing. So clear kan? Okay, ngam. Okay. Okay, boss battle. Time bonus 148 points. Your score for this level was 2268 points. Your total score is 13,201 points. Press enter to continue. Okay, ready? Boss battle Hello, is your refrigerator running? No, actually, I don't have a fridge. I'm in the middle of a forest right now. Well, you should run, 'cause look who's coming, it's Wildbot. Did you like that call? Is that funny? No, you could have done better, actually. No, it sucked, I'm sorry. I'll try better next time. No, I won't, 'cause you'll be dead. Wild Woods, Wildbot battle. Press enter to continue. Okay, Press F2 for settings. ini cara lawannya adalah si Wildbot ni, Wildbot battle nama dia, robot liar. So dia ni akan terbang di atas kita dan kita kena tunduk supaya kita tak dilanggar. Dia akan terbang dari kiri ke kanan. Dia akan terbang kiri kanan. Dan semasa dia terbang tu, kita just tunduk je, kita tak boleh buat apa. Tunduk saja, hold saja dalam arrow. Dan bila dia mendarat, dia akan mendarat dekat satu sisi, Misal kata dia mendarat sebelah kanan, dia akan datang berlari ke arah kita sebelah kanan untuk serang kita. Sebelum dia sampai dekat kita, kita kena tembak dulu robot tu. Kita kena shoot sekali je. Disconnected from Asleen 70. Sorry. Supaya kita tak Connected to kena Asleen 7. serang dengan dia lah. Dan bila kita serang balik, dia akan naik balik ke atas dan dia akan terbang balik. So kita ulang saja benda sama. Kita tunduk balik. Sampai dia mendarat, kita tembak. Dan bila dia terbang, kita tunduk balik. Macam ni, contoh Ni dia tengah terbang ni. Dengar tu. Dia tengah terbang. Dia tembak dia. Tadi dia landing sebelah kiri ya. So kita tembak sebelah kanan. Dia akan landing sebelah kanan tadi. Tembak sebelah kiri. Dia akan mendarat sebelah kiri. Sedia. Tembak. Hold saja down arrow. Jangan lepas. Ready? Tembak. Ready? Nak tembak tu boleh lepas down arrow makin laju tu. Nampak? Makin laju. Mati.
Time bonus 209 points. Your score for this level was 1029 points. Your total score is 14,230 points. Press enter to continue. Okay, ready untuk lava lake. Okay. Whew. That was close. I could have gotten killed. Well, you're still alive, I see. How unfortunate for you. Yes, Super Liam, you're probably wondering, why am I here? Well, I came to laugh at you. Well, that's not a very good laugh, now is it? I'll have to try harder next time. Well, speaking of, stay alert is the best way I can put it, because, well, things are about to start heating up. Goodbye. Whoa! Okay, there's two things I hate, and one of them is fire, and all I see is fire. Okay. You want me to go through that to kill a stupid robot? I'm speechless because there is no way that I'm going there. Okay, I'm going. Whoa, I'm going. Lava Lake Act 1. Press enter to continue. Okay, ni lava lake So, dekat sini ada, okay, kat sini ada robot monyet. Okay, ada lava pit, okay, ada fire pit. Tu kita kena lompat melepasi dia lubang api tu. So kita juga ada fireball okay, fireball tu adalah bola api, kita kena tunduk supaya dia tak kena kita lah. So jom kita tunjuk okay, kita teruskan. Okay, ni monyet ni. Itu bola api. So kita kena tunduk. Okay, kalau tak kita akan ambil damage. Sambung. Okay. Ada bola api. Okay. Ini sebelah kanan ni api ni. Ini adalah fire pit kita kena ambil 2 step. 1 2 lompat. Okay, sama juga dengan Suburban Street Okay, kita akan ambil 2 step besi tu. Yang kat sini kita ambil 2 step macam tile. Aku tak pasti dia tile apa. Tile aku tak pasti. Nak kata lumpur bukan. Okay, tak apa. Okay, bola api. 1 2 lompat. %. Mak, bahaya ni. Ni bahaya ni. Bismillah. 75%. Okay. Time bonus 177 points. Your score for this level was 1047 points. Your total score is 15,277 points. Lava Lake Act 2. Press Okay. F2 for settings. Sekejap, aku nak minum air sekejap. Okay. Air avocado So, sambung.
Health boost. 100%. Terima kasih. Oh. 85%. Wow. Sangat-sangat bahaya. %. Sangat-sangat bahaya. Health boost. 95%. Wow. Ada 3-4 bola api Ada 3 ke 4 bola api yang lalu. Health boost. 100%. Banyak lubang api ya. Okay, bebas. Okay, boss battle. Okay. Time bonus 119 points. Your score for this level was 1439 points. Your total score is 16,716 points. Press enter to continue. Well, Super Liam, I've had fun playing with you. It's been all fine and dandy, and I've given you the benefit of the doubt and everything, but now I've had enough, and now I think it's time to really end things. See that volcano up there? All I have to do is set up this bomb and... Goodbye, Super Liam. He wasn't kidding. Here comes that volcano. Oh man, I gotta get out of here. Okay. Lava lake, volcano escape. Press F2 for... So, kita kena... Okay, ni cara dia. Okay, kita kena lari daripada volcano. Okay, volcano ni cuba untuk kejar kita dan bakar kita hidup-hidup. Okay, salai kita hidup-hidup. So, sebelum dia salai kita kena lari. Okay, dia akan datang daripada sebelah kiri. So, kita kena lari cepat-cepat ke kanan. Dan elak apa yang patutlah. Lubang api. Ada juga robot monyet. Ada juga bola api yang kita... bola api tak ada? Bola api tak ada. So, yang ada cuma lubang api dan juga robot monyet lah. So, kita kena lari secepat mungkin kanan. Okay, lompat kau boleh. Untuk menjauh daripada volcano tu ya. So, jom kita mulakan. Okay.
Oi. Extra life. Okay, aku tanya korang. Mana volcano tu? Mana dia? Okay, nampaknya dia jauh lagi. Okay. Tu dia. Okay. So, harap korang dengar So, harap tadi korang dengar bunyi tu. Okay. Time bonus 206 points. Your score for this level was 706 points. Your total score is 17,422 points. Press enter to continue. Okay. Wow, that was intense. I'm so glad I didn't get fried. Whew. Well, I'm safe. I'm safe for now, I guess, which is definitely a good thing. Whoa! Whoa! This has got to be one of the weirdest places I've ever seen in my entire life. I have no idea where the heck I am. Well, Super Liam, I want to welcome you to my silver spaceship. But it's blue, not Shut silver. up, I know it's blue. I'm colorblind. Silver is such a much better color, wouldn't you say? Well, anyways, I'm glad you could check out the spaceship because you won't be here for too long. Guards, take care of him, please. Okay. Silver spaceship Act 1. Exit the code. Yes, slot 2. Silver space back. Super League exit. Ops first. Pause. Stop. Okay. So, aku rasa sampai sini juga recording kita untuk petang ni. So, kita sampai Lava Lake tadi Okay, so nanti kita akan jumpa di part yang terakhir iaitu part 3. Memang kita akan habiskan terus game ni. Iaitu kita akan masuk ke level silver spaceship. Okay. Lepas tu kita juga ada Waterworks dan kita ada Lethal Lab. Okay. Dan kita jumpa di part 3. Okay. So kalau korang suka video ni, jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube Reza Ria Gaming dan aktifkan juga lonceng notifikasi supaya korang tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Okay. So kita berjumpa di part yang ketiga. Okay. So saya Fazil Akil. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Stop. No.